Adlaw kada kayo amin naragsak nga oras yung ngayon kay panagbuybuyag panagdengdeng nga gitagon daway kapadasan ni Kabsat Ara saan napud no anagan tintay ipatangatang unay kan biyagita. Ngam shoutout mampay kan ni Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara. Dear manang biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimad anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Day taman day, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, day langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Ahoo! Mabati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin! Babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agboy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy yung tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Kan maisa. Awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jire? Awan tabasit mo't latiswil dok iti pagtrabaho Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Aguray kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga datakil kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom? Ha? Ay, kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayit akbasit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagin. Agkay dahit ka pala ay. Tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam, ibagbaklan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa'y ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jire. Kasla saan kay nga rod ngagbagay anak ka? Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon dagdayit. Ay wen, kasano ngay ara? Jak matin ka ba ilang ti maisinaking ka? Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kundi ti balayo. Wen no?
Ijay balay mi tipag na idanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agiyan. Pipia ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala, si kang harong ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry ba kay? At dayjay kusina, agin inaw. Day, apay nga isuta agin inaw. Kat trabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta agin naw ah. At dayjay silid dayjay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan ng samot ta asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti iti kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kortina yun dito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagitay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita ang trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta isaw. Ape, han mo pa yung napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anyalangan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabaulan tinadagsan at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano day tangay. At nangarod sweldo ng aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano day tangay. Ala, ipamanihok lang aro dun ti tricycle tayo. Naimbag day jay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmaneho. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isuntulati ding. Jakmot amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rodya tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya matdatangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigatan nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho kay tinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kay agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalakalang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti next. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading?
Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taag maneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain gan. Tama si kuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung matnanang. Kumut-kutong ka nga main anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no aduti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay ha, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla idi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida ngay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon ti ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, ken amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa di ti kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos ken nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga ti hiyang na atrabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginnaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalimaak pa'y lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat, ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan na. Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ay sulaeng. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa nakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo di. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasahat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamugan ka, ading Ara. Lukasta, nagbakasyon ka lang itoy. Wen, tama ka uma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Ngam, atan samat asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko ng maupo payak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agloto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano, talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara.
Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ata awan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kathan mat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak ko't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kanya. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema? Wan, ada. Sikati problema. Ha? Apay ka di Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid kan ijabalayo. Ha? Apay ngay? Suri nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay Ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas ti pakiasawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi Ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang Ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagamambo itinubyaw, ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan nga pampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan tinijiri. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tsak amo iti dayjay nga anak ta. Eh, Sapay na kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin niya ipagmay. Ayun, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasingsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyal. Ha? Da kayo latan ipag. May kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron ta agsukatak. Ng mga laka iti kwarta nga, tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dyan intan ni Ramon nga kwarta mi. 10,000. Yig mo tapagdubyan ta, agbalin aba intimail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na.
Ikwa, naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay! Mapantay dyan silad. Talak amom titusam. Gapo itinaramid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imbayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Ano ka? Mala sobra kaan. Ay, Hindi na ngaranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita kan kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging gana da magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon anaadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti adaken ka. No lakit dita saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata awan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsaklatta, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayim yo Jenna Almoite. Thank you manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Hello gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod no nagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis kano Philheart Balasilo. Kastimanti ko na ni Kabsat Elvira. Dear manang biyanang, agpada kami itiinak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at garod mo kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di sir. Isartang mo matilugan. Kung sir, nakita mo di balasang analabsan ta. Ha? Oo sir. Apay ka di. Kaya ko amam mo no sino dahi dya babae. Mabit lang nga sir. Tayatras ko tilugan. Ano ti matay dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan niyo. Lumugan ka kiditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ka. Basta itudum, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga no ada agunget. Ay, di nanangkol ang tikadwak ito'y, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Masaya at nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maming santulangan. Sige nga, Rod. Agya manan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na ka, anak ko.
Kursunada na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mat, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sus, di mon paluspusan no agarom kan ka. Baknang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anyangay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napatay ka papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan da Elvira. Kursunadak na dyan balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall. Hinton madamdama. Tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira. At iti pasarabok ka. Ala, da kayo matkayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjawlo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak madla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tataw. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo na mo. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, ala, anak nga arakupan Kababain ka dagiti aglablabas. Ay pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayong nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo namin da dyan, Elvira, manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpo daw da dyan. Amangan mo't no napo daw lang. Makitam daw, no umay da dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to malaging ka, itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklulom ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Agshopping kayo. Mangan kayo, Gerwar. Aginjoy kayo mata.
Tapno saan kay ama boring dito'y balay? Sige nga Rod, agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya Anton. Awan terong nga pagyamanam, tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara? Agraman tinam, kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaysaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayong matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayaw matag-order iti kasta. Nalakalaon dahit ha. Siyak ti makaamo. Sige nga Rod, gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Intad na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabandog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umaya ka man toy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami tiyo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day tanaang. Wan, paspasan niya. Ay, tay man nalami isti serve mo, Hilda. Una na. Sa dino tinaparan ni Elvira nanang? Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayong magtantiro warda gityan doa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat ama disturbo ka. Basta makaturugak, gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang kamot na ko. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturugak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato ng anan me. Nalpas kami ng anangad. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakil akwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak namin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwartaya. Kurangan pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadasmila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngabin, saan nga itagnanayong kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakanlangan ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkip di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test.
Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya ngay ti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka din. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apayakas na ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayong tunkin ni Anton iti ana. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Puno saan? Siya kong ti mangibagakan kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya? Kasano na pasamak da ita? Ne, apay akasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tandaan ton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayong tote anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangkong amo ah. Kasjay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi magkamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Payat kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan. Una, tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin niyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin niyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin niyo. Amok ngamin ti sitwasyon niyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasarita yun lang ni Ma'am Elvira, ah. Kumprontarin niyo. Tapno malawlawagan ti panunot yun, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanahon ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa aktuag desisyon. Lalaki ti impasgay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Tina, ay, nakapasangay ka magaya ay. Imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Unraw. Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dita, uy. Kuha na. Masalot ka nung maruma. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo tanday di a tao.
Saan samot nga excited amang kita iti anak na? Mabaling ka din nga ubahan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga uba, amom ayat ti manguba iti ubeng si Kanuel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti bibi. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kay ingas na. Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti aming, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak nukas jay nga dak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwari ti driver. Saan lanam na minsan, namidduakan namitlo, namin ado, adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnig ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputol. Isopin na nawan nakidita sawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Ismo ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat na talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo tubeng. Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Tayo kuyog tayo ang mapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklo na kung tagpaiso saan. Nay ko. Traitor kayo nga padpada. Awan utang nyo na yung pag-anakan. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isungal ati kabagalak nana. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Hindi agabang kayo manan. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Antaw. Ngam imampang kapay lang amin. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Antaw. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag-inainayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Ay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, Kunak man agsapul ka iti pagtrabahoan. Namarak sa matimaban mo sinapul manan. Abay nga nabarta ka manan. Kastamlatan nga kan na yon. Ang liwag lang, di pare ko, bakit? Inawis na mga rin, di kumpare. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Di ka gungot, ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngamawan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandalagan. Siyempre makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kunam. Di tamat arak ten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. No kaya mo, di siya tagsapol ito yung pagtrabawan. Kasi ka lang timanggan. Alright, Jainam. Baga, tagsapol mo dito yung pagtrabawan na. Abay, kapot na bakilitan, saan ang nagtrabaho?
Oh! Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat konti sumuko iti dayta gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Inkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasina nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo ng gayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello everyone, at timananti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang kanti original nga kindrama iti biyag, tita o adrama. Manipod kanikabsat aning saan napod na nagan tintay drama. Kastiti ko nana, dir manang biyanang. Dahito ipadrama kan kakat napasamak, idi may sakpay a single mom. Duang amin dagiti anak ko, kat pinanawandak dagiti ama dagiti anak ko. Adamat kabsat ko nga ex-abroad. Rugyak dagsalaysay, idi kasangsangpot ni manang ko ang naggapo iti abroad. Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngumjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na. Masursurunak nga ron nga perme. Imbagatahan ko nga impawit amin nga kwartak. Urakas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ti pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kapo naman ang awan problema iti dayt na. Ngam anusan tayo tani, saan mo't adakkel to'y balay? Wanahan nga problema data, ading aning. No kayat mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat eh. Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nakdagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itagtinulong nohaan nga data nga kabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itan sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amo mat nga paborito ti kastoy.
No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga gubobrakat dahil iti pamadpet ko. Kasla nga mabangbang ara no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kapsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga men nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakay. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pilit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay Liten, ha? Ay, tarog! Ay na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, ah. Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la ko maano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw, diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkait dia. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-apply ak nga nag-abroad kat awam matim pagpabalunda kanyak nga uray peska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang dala siguro mo't abalasang ka. Ay hangang lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bye-bye amidan Fatima. Ay wan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko, tata. Wan, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agun daway, panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubastidin na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Gandakal je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam jakabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kan nalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwate anak na iti kinabalasang. Ay wan, saan alapod na ita, Fatima? Ibilang ko, kaspodno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng, tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dyan nga package. Kat sikalat na amanang. Sikati ag desisyon. Kasi kati akin kwarta iti maaraman. Wan ag-business akman itoy. Aglakwa iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day manang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga may nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaam. Jagtawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agararam ka nun itatama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha?
Padasam ka dito makirelasyon iti lakay. Tapag confirm ida, kanang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayati makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon nak manang. Apay ngamin nga dagiti tattao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinus tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong tila kay nga karelasyon. Kanakang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa ka slay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gararang din ko ana bakit? Babalak ka di lang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tanda ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tama bisinak manin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan nan isudang agiin na di balay na. Kat data ti agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Kung nagpaison niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat dato'y. O na, ni Aning tinang ipatawidan dahi ti daytoy. Ta iso ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak edta. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan ito'y. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayak ko. Barang si pawam latta. Tata Amado, awanen plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aning. Ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Addaram namak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si ka Aning. Apay nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina ka pay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay maipaay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Ano gamin nga kita Anjero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kid din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta. Adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngamsyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para iti pan nakarepair na bagikon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension nak pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay no papanawan da kamin manang. Iso nga ron nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aning. Di ka matanagan. Tadoawan pa pananyo ang agiina. Welcome kayo iti balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata?
Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami dyan. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaudyo ije balay ko. Ala na eh. Aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanda kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito'y balay. Tadon tigastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana, ngam awan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na timapan kanyak. Bagay na tidaduma. Kat nung ngay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kaya Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagarak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Ay paiso. Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanyak, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da diyang alakay. Anya nga, idibak na ang katabtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalatta ka din daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Ay, amomat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han kong mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Kung nga ron. Ay, atan samutan sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nagpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, kurong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak to. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mon, ta itulod kayon anak to. Wan tatang, mabigla nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isu nga rod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sana balay, ta si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak tadimtang ka iti biyag mi. Jak pulos pagbabawian ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga ron, ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan, jakon makakita ading ko. Ha?
Apay manang. Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi. Inikandak iti agas ngam. Nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayon na tantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsa kak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbombanagak. Ala, lipate mo day tama na. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karuba. Pasaray umaydak matkid di tultulungan ito'y ha. Ala nga rod, ngam na talaga adimon ka ba ilan ti bagim. Umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kiti kinaimbang mo nga kabsat aning. Isu nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Jak nga rod binaybayan ti kapsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid kon ije balay mi. Aging gadinan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal dagiti duwa nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kadyak tupulos malipatan. Tuy kayem mo aning. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin. Hello everyone! Agtimanan ti gayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat siling, saan napod no nagantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na, makablaaw amampay ni Roselia, Jasmine Rivera, ni Oliver Gutierrez, dita San Quintin, Pangasinan, kaya ni Cathy Dubai, dita Dubai. Kastiman, ti ko na ni Kapsat Siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad, kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid, takayat kon taginana. Awan anak mi iti asawak, iso adagiti kakaanakak ti tultulunga, kan pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalat tatim pangpangrunak, asinup suportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiay. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kaano nga ron, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang ka iti airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, inday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ron supay ti pagarkilam. Ta gasolina siguro ti bayaram ken kuana, ta kaanakamag. Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo.
Sige, tanay, madamati, panagimpake. Kita umdag ito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy laang lakay. Sige. Babayan lakay, wan. Bye, siling bakay. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparanyaw, Marsaw. Di kay paymat gan nakasukat, Uncle. Hintay na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Sileng, iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sapay agdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon ka ni ante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin, 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon ka ni ante. Ania. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami, ante. Mailiw kami mutun ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, danag mo na ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga relo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak ka. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arugmangan, tanay, mabisiin ako na yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Yun. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung antay? Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana ba alin? Hintayo nga, Rod, manganan, kakanakan. Ay, antay, arkilam tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Ure, 15,000, mapaliran antay. Ano niya? Nagninamot Kamano mo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina, ante. Kan narigat yag maneho. Already kan mang tadi ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gam, ante. Umadanin ka kasangay dya apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na, hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anya trigalo nga dya apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakat may ati kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti dayapar kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, te. Dumagas kayo nga umuna di balay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakan. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibabaka na iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling bakay. Imbati dak mo, nagiti kakaanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grubrubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray ta damot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Nay, ayan nagitay bagahim nga bakay. Ay, awanen, intig kon ka dagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahik.
Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, di ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglo. Tagpilpilyan dan samot da ito yan bakit? Ay kaagan anus ka mayatlat ta da ita. Ta imported. Di ka kidi agyaman. Tadala tamo para kanyam. Nadamag ko nagawit kan sila isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito waren. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Ako, nagapgapuan nyo Ay ka, TJ Balaya. Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagitin sangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balain, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw. Tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kayat tili magasot awan no sa nga ribulaan. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan na 2,000 mag. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Ada pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balito nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Si ka nga raw. Ta si ka lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sinay? Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko kundi Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gag akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ita ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupenta pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam di pampanunutam. Ay, sus. Masapul nagbalin ka Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinong to kumanga iti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto baybayan dagiti kakaanakap. No nasimpet ka kadakwada. Saan da kanto baybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradong nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, ka siyempre mabalinayamot asaan.
kayat dagdag iti kakaanak, Kardo. Kasla siya, tipudno ngay nada. Ante, kayat yung tiyag, bitch. Ah? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ora itan ano kayat yaw. Baka lang langoy kami ngamin, karag iti apu ko yaw, iti swimming pool kan beach, ante. Isa beach resort, ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Ora saan nga may niyang kulun. Datay latan karag iti kakabsat ko, kan iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balon abado. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ha? Alam tay, tanay, agur oray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Oo. Adoy. O anyay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo ngay, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanog apay kidi naglanglangoy. Manang biting! Daytoyan ti mabayadan! Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumilda hitay. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ikat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamat ngamin? Kasano, no, sana ka nagitugot iti kwarta o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sa nabali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Ay, Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsaka. Nauray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsaka lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jebang ko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak. Nataag fever kano. Pati ti ornong mo di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad da jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslas si kamot lati amuda nga sitkan bakit. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasideg damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko, Tapno adan to, mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontrahan da kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurudak. Dun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't, nasuro ka 200,000 ti kargana. Ado pa yung rod ante. Alam, agyan kayo di balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Malangarod ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito ibalayo. Agbakasyon nga ibagbagambat sila. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti bagbagam. Kaisumay, apay masapul ay nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga bakasyon iti kabaranggayan, kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikasuam tasak ti trabaho.
Taureg luto kan aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam, agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak, amang ipat patig unay kanya. At dyan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kan yante, apong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan yante, primar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awaran kwarta ni ante, inibus yun. Namin saan mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man, dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninamot kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Ah? Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ah? Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagi jay. Rason dalang day jay. Ala, mapan kay nga roda ni balay da. Tay suda matgayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo nagdawid. Anya? Ayaban kayo kumay jay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin jay balay may. Ure siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang ang ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amay na kwarta mo na di bangkaw sileng. Huwag nga ro lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita, tang naibusan ti kwartam, di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sa dakalaam-am mo no da kwartam. Ngem no awanan kan, di da kan pagan anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi da ka baybayan. Abugan da ka matay. huwag nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidan da kanyak. Idadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita tanaibusan ti kwarta. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasayaat ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kuna itan bakit. Isa di ka basta mamati latan. Huwag nga ro kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawa. Agyabadak lakay. Uray piki abang banglaw kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipo na brown. Ra inted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam kan kakabsat mo nagiti insangpet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaawatan kalat ta asawa kakit nga rod. Ay ayaten ka nga asawa siling. Agyaban ako na Cardo. Ayayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsoriak ken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanaka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, tuy gayam mo,
siling. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti tunggal maysa.